Казахскую девушку еще раз нельзя поговорить. Понял? Ya ben bilmiyorum. Ben Türk iş, ben dil bilmiyorum. Ben burada geldim, ben Türk iş, ben gidiyorum şirket. As yok. Kazak kızı istama. Ne sana ettirme. Yok, ben öyle bir şey bilmiyorum. Ana ne istersin? Ya bilmiyorum. Ana kim lan? Ya tövbe estağfurullah ya. Yok. Vallahi yok ya. Ya Türkiye'de Ha Türkiye. İstanbul ile Ankara atkıda. İstanbul. Türkiye, İstanbul. Здесь гулять нельзя. Ya arkadaş ben geldim burada. Arkadaş gidiyorum şirket. Тебе секс любишь, секс? Ne sek? Секс, да? No ya ayıp ya. Девушка откуда он? Estağfurullah ya ben yok, o kendisi geldi konuş, ben yok. Ой, әкең Ayıp деген ya. мынаған не орысша түсіндіре алмай жатырмын, не қазақша түсіндіре алмай жатырмын, әкең. Tamam hadi. Кет мына жаққа, бір жоғал.